Zdravo svima, dobrodošli u Niš, grad od Konstantin Veliki i Viki Milković na moj srcu. A još uvijek, ne Lara, ne brini se, mislim, ja volim Viki, ali ne kao ti, mislim. Poslije Beograd posjetimo zajedno Niš. Da li je ovaj grad interesantnije nego Beograd i Novi Sad? Vidjet ćemo sad. Ja sam živio u Nišu 3 mjesec, baš u početku moja avantura ovdje u Srbiji i tamo sam počeo da učim srpski. I možda zbog toga mrzim toliko puno padeži. Prva stvar, Niš je grad istorije. Rimski istorija, otomanski istorija, srpski istorija i dalje. Prvi pričat ćemo u jedan od mojih omiljenih mjesta u Nišu. Kad sam došao ovdje, niko mi je rekao o tome. I u tom vremenu još uvijek sam bio baš Francuz. Ja sam trčao i sve, sad samo pušim, ne trčim. I ja sam trčao malo u šumu, u parku, nisam znao gdje sam bio. I šta vidim poslije nekoliko kilometara? 3 veliki, ogromni spomenicima. Fasciniran, jel? Ja sam baš fasciniran ovakvi spomenicima iz jugoslovenskog vremena. Oni su zgradili to za ljudi koji su nazi ubili ovdje tokom drugog svjetskog rata, poslije jedna utaja. Evo kad vam kažem da možete da učite puno u istoriji kad idete u Nišu, evo je drugi primjer. To je baš mala crkva kao možete da vidite. To je zato što u otomanski vreme nije bilo moguće da zgradite crkva više od džamije. Eto onda imamo ovaj imamo to. Ja ću sada da vam pokažem jedan od najvećih misterija u Nišu. Ovaj kontener. Kontener sa rupom. Niš, objasnite mene. Ovo je kontener, ovo je normalna. A šta je ovo? Šta ste pravili Niš? I naravno ima puno drugih mjesta za ljudi koji vole istorije. Ima na primjer Mediana, ima Čerekula, Tour de Crâne. Ima jedan velika tvrđava u centru i na tom tvrđava ima veliki festival jazz Nišville. Na ovom tvrđava ima također ovaj krupa. Ova krupa mi je baš čudna. Ili prvo je bilo u vrh brda i okliznuo se, ili oni su stavili krupa ovdje da vidi brdo. Jeste Niš grad istorije, ali također je Niš grad ljubavi. U celom svijetu grafiti su uopšte samo ime ili crtanje, ali u Nišu ne. U Nišu većina grafiti su o ljubavi. Ja bih toliko volio da budem romantični kao ljudi iz Niša. Kako to da upravim? Ja samo želim da budem sa tobom. Možda mogu da koristim njihovi grafiti. Lara, ja samo želim da budem sa tobom. Merci Niš. Mi smo sad na glavna ulica od Niša i kao možete da vidite ima puno prodavnice, shopping centar, ali znam da puno ste iz Beograda, onda volite shopping centar puno. Ne brinite, ako nema dosta prodavnice za vas ovdje, ima ista ovakvi ulica ispod. I u glavnoj ulici, kad nije zima, naravno, uopšte ima svuda terasa, kafići i svaki dan, čak i kad je rani dan, od 9 ujutru svi kafići su puni. Znači to je karakteristično za Srbiju, ali možda i još karakterističnije za Nišu. Ljudi vole kafu. Znači kad mora da rade, porako, brate, prvi uzmemo kafu i vidit ćemo. Ili kad ima problem, porako, brate. Prvo uzmemo kafu, a poslije vidit ćemo. Upravo smo otišli od L'Amour, francuska pekara, a unutra ima, baš je dobro, baš je malo čudno unutra, ali ima francuski specialitet kao makaron i plasma cake.
I u Glavnoj ulici ima također francuski institut. Da, u Nišu. Ja sam bio baš iznenađen kad sam vidio to prvi put. Ali ja sam bio veće iznenađenje za još jedan stvar. Ima konzul, francuski konzul ovdje u Nišu, brate. Šta on radi svaki dan. Kao u Beograd ima velike trge u centru i kao u Beograd na ovaj trg ima konj. I kao u Beograd ovaj konj je zborno mesto, ljudi kaže vidimo se kod konja. I kao u Beograd ima izvođenje radova svuda u trgu. Izgleda da je ovo univerzalna istina u Srbiji. Kad sam živio u Nišu, moj srpski nije bilo tako dobro kao sada, zato što sada sve znam. Onda kad sam vidio reč stomatolog u ulicama, ja sam mislio da to znači lekar za stomak. Ali nisam baš razumio zašto ima toliko lekar za stomak ovdje u Nišu. I poslije sam išao u moj prva slava u Nišu i onda ja sam razumio zašto. Pa da, u Nišu jede puno. I mislim svuda u Srbiji. To je još jedna univerzalna istina. Onda kad sam živio tamo, svaki dan ja sam jeo pljeskavice, ćevapi i čak i burek. Ja uopšte ne volim baš burek, ali u Nišu baš su dobro. I mislim da u Nišu moja omiljena kafana vjerovatno je Meze. I tamo možeš da se slikaš sa tvoja žena i sa onim što ćeš da jedeš. Ulice su lepe, arhitektura je lepa, crkava, džamije su lepe, ali šta je najlepše u Nišu je priroda blizu. U Beogradu ima Avara, u Novom Sadu ima Fruška gora, a u Niš ima prava planine. Jedini problem sa planinom je da mora da ide peške do vrhu. I zato moj kameraman neće doći, jebi ga. Moram da se snimam sebe. I drugi problem je da budem špijun u Srbiji, moram da živim kao Srbin. Onda moram da pušim kao Srbin, moram da pijem kao Srbin. I zato malo je teško za mene sada. Ali baš je lepo. Priroda u Nišu. Niš je grad istorije, ljubavi, hrane, ima super priroda, super ljudi, super žurka, ali ja više volim da živim u Beogradu. Zato što svi moji prijatelji žive ovdje i ne znam, samo volim toliko ovaj grad, Beograd. Ali u svakom slučaju nećemo da idemo, da živimo u Nišu, zato što moja žena je prava Beograđanka iz Kikinda.